ayaresa. Asem no ka say Faith Homeopathic Clinic in Penfo BPM ewo ye nchen. And I said more don't need gina honum no. But me can say secure sika promotion no esa eba so ebiem. The quick cash jackpot no esa bas me day 28th September 2024. Enti enumere no 9 pepepe. Make sure so TV eda Adom TV. Radio eda Asempa FM, Insha FM, Adom FM, Hit FM. Yeah, wotie draw no. Yeah, check 300,000 Ghana cedis. Ghana cedis ka 3 billion. 3 billion na yeah ba make sure say unyu ho emfa efremti. No be yina say dial star 128 hash. Dial star 128 hash. Ne choose option 6. Now if you play as many as you want. Na take a part of this grand draw. 300,000 Ghana cedis. Edenia o play bia o sabe kebi. Faith Homeopathic Clinic pen for be duru yenchen ene ya no pe pen for call there. Doctor Sheye. Asem ba ko pen na twere ne kai wo sebu ne aduaba na mo fa da ha na ensa yade. Gide de sa yenya yaresa. Minimade ba ko bi wo mo se wo yare pa na du hospital. Doctor bia am fa edro bia kan. Yen fa be bia anya. But all of a sudden, unya certain kind of relief be. I just say yare no court. Gide nana. True. Sometimes you know, I want to say, yarishe no, it start from mind. And I say a dream. It is nipa no. The fact that I would do hospital or crown, now dream no. Or who say waba baby a obinya ahoto. It in a certain way no bon say when you relief kakra. Because when who say baby or waba there, den na obinya ahoto. It is psychologically no ubon say a man relief will be ma ono hu say o baby or band you know sometimes that's how it is obi wo ho no mo a odu hospital wo keke no and sometimes so it depended the kind of people will be meet you at the hospital sometimes nurse ni bi kura sit there ne nkomo a odi be hia a che say ono be di nkomo na unya nje aduro no kura no ubon say psychological and ye what conditions be bria enye aduro nko a ananse enye medical conditions nko ebi wa stress ebi wo ha we anxiety ne sane ma ni nyina no etumi ede yare ba enti nipa no wura ho na the kind of reception a workers ne de be ma no ne ade no kura no ubo so onya nko hu doctor na ye nya ma na aduro no kura no ubo so wanya the kind of relief be it do happen tina ani advice ye colleagues omo ye health workers and say we should put up a good attitude towards our patients because obi ba no unimu adwen a ode eba ho no mo etino de bia na ye yesa na ebeboa ama nipa no onya no maduro say de odi kankan no obetumi anya a kind of relief bia ebeboa ama na hoto no kra na adimo intentem na eti ye bewura ene enkoman ba Dr. Boa na ye ntiase ye hwe Faith Homeopathic Clinic a hefa na mo numbers be so ne enfremo ye Faith Homeopathic Clinic Accra hade it was Santa Maria Abuya Junction and Antiku Junction na Kumasi ya Henema Kokobi 18 hope ukota krade ya Wanaji police station nchen hope Koforidu ya Police Junction unse ya the junction na Police Junction ho na eye udu Western Regional e Bogoso station ho oda sida Bogadan nchen ho udu ho a ho ne di adwuma obetumi a friend number we bebia oben no na okọ ya no bi susu se bia wo Accra de ne bia so mu mfidi om di adwuma no mo adwuma na yesonko said the takrade tie sa na krate mfidi o takrade no bia na o Koforidua no bia na Western Region intime sro bebia be won ko ye free medical screening o ba yes scanning ni pedua check 36 organs ama okwa bebia ya de hye bia ye huna kire bebia de no ne amodu ebebo ama ya de no akọ ekonso a embebi number no betumi afre 0540 71 09 40 0540 71 09 40 and 0547 57 84 94 0547 57 84 94 and 0244 58 38 59 0244 58 38 59. Okay. Afi doctors, you know, and then come ben na ye ne ahwefo AD.
You me that's on say you can fit homeopathy the Ghana for I buy a so you na Ghana for atinka nyina nim say fit there e fa yare ye chronic diseases there nyame adom oba ye ho no a yare kwankro ti yare awako a enko no sa okay say nyame adom odi be pie ya so ye ho nko ade na aya na obi busa say fit ade ntina obeba na within short time obohu say onya improvement ni nyina no ejina kwampa ye fa so ye yare mu hwehwemu because before say yare no obehu ne ho akade ana obehu nya edupa ede amano no e was ohu the root cause of the condition. Okay. Knowing the root cause of the condition no, is 50% solving the problem. Etu faith no oba ye hono mo a ye nam akwanyina se nyina so ehwehwe yare no hwehwemu se de me colleague doctor kan say oba ye hono mo a ye hwehwe wo organs no because mostly disease comes as a result of malfunction of our organs. Yeah. Say nipadua na kwa no timachiu bi abam na ye hwe se edien na akofa timachiu na ba unum se ye ho say no oba ye holistic approach to your condition ye hwe wo lifestyle. Most of the people your lifestyle na cover problem the brain hwe cholesterol for instance obi wo ho no mo a na didie enye hwe holiday na me fa monte so kakra na me hwe ade na obekọ na sebe obi srade na mo a waje esi nanim around and because me beda around be 10 something na no so anantem manantem because me free takrade be duru anwumre no me call baby na anwumre no me ba anti me ba no na me hwe monte so na me hwe said enkrofo sisi sebe biaba ne baby ejije ni na anamade a cholesterol ni ade a omu di no. In fact e cause so many things oba ho no mo a ye hwe se ye be ma dietitian na obe advice o e wo waduane die mu obi wo ho cholesterol unum say most of the chronic cases nyina no poor blood circulation etum de ba hwe obi wo awanya stroke entina emu asisi srade a abesisi ntini mu ntino ema moja ne endi afusa ne ye etubo se moja e wo se kwa adwen ni mu na eboa ma adwen no etumi ye adwuma yie no obo se moja ne entumi enko ho no sometimes obi wo kra cholesterol ntino esisi ntini mu a obo se etumi ma ntini no tumi epai ubo se ntini paya na eliki blood into the brain. Okay. Na akofa stroke dia abre no afei obi wo no mo a ubo se yes wanya cardiovascular disease na akoma yare bebre ni nyina no cholesterol ya etumi de saade no etumi edeba emema ya ho odin enkoso na ye sorry ya ye no aphrodisia ne ade check waduane die mu ye because the more wo we nam wo smoke ni ade no ema intino eye hade ye free be atherosclerosis ubon se wuntini ni nyina aye dendenden enti elusu na elasticity enti ubon se mass circulation no entumi nya adwuma yie enti se wo beba faith na ya hwe root cause die enti na ama wo bema no ahode ma no na wakoto aphrodisia bi na wakogina brucheus bi anim wafro ba bi wo de agu wanum wawe wana wa wo hwe se time be so ama se be wo bema no aye adwuma no but at the corner ede or how neighbor no unko share enu ti faith homeopathic clinic say braya so ye ho no mo na yen fa mfidie nhwehwe nipadua nim na yen hwe nipadua na akwa no de abeto chema wo mu a enu ti no ema saa o sexual weakness no ekoso ama akoma yare no aba ama pressure ne koso diabetes most of the chronic condition na obesity saying a part of it say obi a waye kese bro so etumi ekofa chronic diseases etumi edeba ni nyina no ba faith ya advice afi ye wo detoxification machine wo ho a ye toxic substances abeko nipadua no nyina because you know say most of the conditions you know so toxic etumi edeba ene ye eniema miensa ya pomudin gina so ye nsuo ye mframa ene ye aduane nyina has been polluted uhwe chemicals ne ade a pollute ye eniema ni nyina we nyina no eche se nipadua no we need to go to hospital na doctor eye nhwehwemu we nipa bebre wo ho no mo a ye dadwin say ye benya we ye benya japade ye benya say ye be call hospital akwa check ye nipadua no it's not part of our plans it is stress say faith dey see o say brane enya free medical screening ye screening nipadua ni nyina 36 organs na ya hwe say edien na aba nipadua ni mu a
akofa saa oha we aba na ye gina so ama homeopathy nupa eno no ekọ onipadua no ma e ma side effect bia na emom ekoboa onipadua na akwa no na aboa ama atumi ayinyarewa biara abetena nipadua no eba sa holistically no obo so onipadua no ebenya ahoden. Okay, ete eba na afia ba be wie e ho no Dr. Faye number ne biem un say TV de ebi kona ebi eba ete number ne biem ne ba bi e be say hu faith aso ye se o pese oba enten a Accra is Santa Maria Abuya Junction and Antiku Junction Takwa de ana the police station junction you junction Abuya Antiku Junction na ukọ eye Takwa de a anaji police station nchen ope junction so pe we do police station ni na kwenda hasi Fair Junction on your right na ukọ eye Koforidua e ho nso your Poly Junction yes Landryman just road e ho nso nyedu ho a enye Irakwan na obi ho a na wo Kumasi eno nso udu eye ahene makokobin 18 ho a eno nso junction no so pe unyedu ho a o ma metropambo ye unu opambo ya bebia double lane bepem no okay ho ano ho pe budu ne ba ne traffic so office santase eba no udu double lane na that's right ano ho na no yese de wo fro sro kakra na no e fa sei pe junction bi ho no ma o ma ne ya e na obi ho a no western region e bogoso umumu bogoso ni nyina bra eye station ho o da se da bogadan mu udu ho a ho na yesa yade kwankra yade no se de tibia wo se kro na on se da ye ba ye kan simpi kire nipa ni nipa di nkomo se de doctor kan ye didi munye ye ne na twetwe yade bre nipa bia nipa ba ko onu monsa wi a on ensa ni so na jotun so sina no na otwe ntinye ma di me nipa bia no onim se da ache be ha no on se jotun ko se am se ne ehunu ye omo tweme sa form hinu mu no obi time twe na de na mi bebe enti otwe ko mu anu monsa eguso na nsa na wagya wi na owi asa be no musuo na say ni pay say o high blood pressure na outside pensuo die enwunu pa enti wonu ma ati se otia obi onu musuo enwunu pa so say onu ya na otia ya bo say wakoma ne bon tentem e che say wakoma no baby a blood vessels no no risu na anum ye na mana kan po nti moja na yese fam no nti mi mfa ti the pressure e na ebo moja na pia mana ko nti ntimi moja na ntimi nkontinu e basa na the pressure ye adwuma the number of times say akoma no bo in 1 minute no e bobro sa nti basa e manipedua na bre eno nti ne etu nipa pifo say wa na wo de yade ma onipedua won say Ghana no ye nyiri wie ansa na etuyefo aka say o baby o nyina dron de hwadi diem yi basa bre na wo de na behwe ne ye no atimi nyina che ye hwe yes wo nyiri de wo kwa wo na edidi no na wadi diem de hwe ne ye o na sa be wo nyini say o hwe ne ya o de hwe de diem kwanya 8 years o hwe ya extra time wo bo basa bre na wo de wo kwa eduma na say o hwe diem yi unam time ya say wo de da uni ani wo de wo ko no obi di ota mark egu wan say nkwan ya fufu dem wo hwie gusu bebrebe anadu brani a chikosua obitimi chikosua 4 5 no wadi no at a time woni so woni mapi nti wo tonam edoso enema yin so wo tonam akase ehye mo fire no amene ne kase no edu agamba masfe de but ye besre ye hwe ni pedua ni pedua na bam yetimi asi dai ye betoka ye beton sase ni niema eno ne ahoden ya wo ba woni ahoden ye be den enemrante ba ye honoma tumi sa brante yanko nyi ba bia ne mpanimfo ya de ayo yesre cell stroke diabetes kidney say liver problem is so bra ne yetwema na se de tibia no homeopathy ayaresa no ekwa emabiem yara say Faith Homeopathic Clinic for and am tese anope no mo atwi ekokomo chen na kope ayaresa free 0540 710 940 0540 710 940 and 0244 583859 0244 583859 common chain na kope ayaresa na etimi ento emamuso yakọ na oman hene kwabana santina pamfo ede pense mu atwa so dia ma but happy birthday enko enfama Pastor Emmanuel Boatin ya owo Trinity Baptist Church ene your birthday sofo ya show enkwapa ya show nkwatenten ya show nyame nhira nyame tonkosoma na adom nye kese ewo so we firi oyire womma Reverend Kingsley Apiaje Reverend Ruben Asare asofo ne asafoma ewo Trinity Baptist Church na say ya show happy birthday enwere so yenhia ewo Trinity Baptist Church ya share integrity conference 2024 ase etine anwumre prophet Nana say ena eba brana yenti nyame asem nyame senkyere nya adwuma o ye bremo be dey akwasi ensia bakra